All India Radio Imphal Medium Wave Meters Thum Somli Point Khat Kilohertz Gas Som Galen Ile FM Megahertz Zalithum Point Ngapan Hong Kipong Khia Paiti Program Hi Tunin Thuthak Lakom Simnale Piang Sang Lun Le Alom Tiapan Phatnala Ngai Nai Nei Dingo Tunama Sapenin Piang Sang Lun Le Alom Tiapan Saptuam Hon Pia Topa Chila Ingai Dingo Nako ke mau na gamato to pasa lo kopi le de lo gamso asa tu le bentu ten kimlu ko dia sap tua mondia to pa ki pa ku sap tua mondia to pa atu pinge Dai lo din ki dang bang maka nei long ki lo na kwanin te om sa min tau pai na kong kha ken tu mai ni di mo ken ka kel so hi hasan na le mang ba na nam tuam nai tau pa ja kim wang sung o kamai nye ye o vela kamwa na mundang a om lo o ja sap tua mon pia tau pa ki pa ku sap tua mon pia tau pa a tu pinge ye yai lo min ki dang bang maka nei lo Ilaw na kwanin Kaya sangin Tau pai na kong kapen Tumay niding o ken ka Kelzahi All India Radio Imphal ngai hak tingui ten thuthak la komasim Apaita da ka som nilali sungin mi piwan tangle Central Armed Police Force apan mi som nilegok telin pasal som gok lali le numei som thum lali agom khomin mi som kwaligiat COVID-19 vei mu so thakinom
ตัว positive case เต VRDL ริมสาปันกกเจนิมสาปันสมทุมเจนิมส์อาริติอาปันงาซิซา hospital อาปันขัด public hospital อาปันขัด ras medicity อาปันทุมจันเดลอาริติอาปันขัด जीवन hospital อาปันขัด थौबाल RAT อาปันเกียด little clinic อาปันขัด Imphal West RAT อาปันสมเลกว่าเลImphal West อาปันสมทุมเลนี advance hospital อาปันขัด IRL อาปันขัด babina อาปันสมเลกว่าอามาวเต Imphal West อาปันสมงา Imphal East อาปันสมเนเลกก Bisnupur อาปันงา Chandel อาปันเกียด थौबाल आपान nga kakching apan khatle Tamenglong apan khathiwa kakching apan hi le state danga akhwal jinna a kaya hi bana midang som kwale sagi te khwal jin khyak na nei lo hiu hi Imphal West apan pasal kum som sagi le thomle som gukle sagi te damlo na dang to akop zia kun covid-19 na in siwa to na si ting mi som ni phata hi apaita da ka som nileli sungin mi zani som nga lekwate damin pot sakinomo amaute CAPF apan zale sagi CCC lamboi khongnang khongapan som sagi lekhat iunako apan som thumleli noni apan som lethum kakching apan som legok nilit chorchanpur apan som leli senapati apan li ahi banwa amaute RTP CRT sapan damsiangin potau hi Tolelin positive case nautang sanga le somli le kwale Central Security Personnel sangkhat zathum somleni Adam Siang General Population sang is a sagi somli le Central Security Personnel zanga le somle sagi agom khomin sangthum zani som guk lekhat Active case nautang zakwa som sagi le security zasagi som kwaleli agom khomin sangkhat zasagi som guklegiat tobana Adam Siang red za a som gukleli point ngagiat percent tungzo he Arunachal Pradesh Changlang district security force ten NSCN faction tomtoma pan mithum mankhiao Changlang police tele 9th Assam Rifle Bana CRPF 149 battalion te pangkhoma joint team te napaita ningani a dapina abol nawa National Socialist Council of Nagaland Reformation a self style second lieutenant mankhiawa NSTNR Kedar Khat to district ma New Salanga amat banwa apaita ningani ma mundanga operation abol nawa NSTN kiapan Yungong Factiona Kedar Khat Namgoi Muna 19th Assam Rifle le 171 Battalion CRPF Bana Changlang District Police Tela Joint Team 10 Mankhenono hi Zani Taglam Danga Velin Iunako Covid Care Center Chochanpur District apan kumsom thumlelia upa khatin sina tuak ama first RIB ase mahibana Tuato gom khomin Manipur State sunga COVID-19 zeka sina tuak mi som ni lekhat phatahi Nagaland azana COVID-19 positive case som ni lenga mu so athaka aom to kitonin tuanat na veiting mi sangthum zanga som gelethum phata Health and Family Welfare Minister S Pangyu Phomin sample zagiat som ni lesagi kiteste laka Dimapur apan som lenga Kohima apan kwale mon apan khat mo so athaka mai dan gen tobana amandam lo Dimapur apan za som kwale ni Kohima apan som ni lekhat le jone boto apan ni agom khoma mi zani som khatlenga te dama potta wahi dan jong gen hi tunia dia thu thak la khom isim khyak the hi tenga hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken thubel chian dol le thudik na the na ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zil in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken
COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Abana piang sang lun le alom tia panin eden khelna chila ingai dingo.
na hoi na lain saning silai ngai non dingo All India Radio Imphal Jingchang in Thutak Kom Simnale Ningwan Chinga Kipan Phatnala ngai nai nei dingo tuni taklam dakli lepani som legin to kitonin ihuno beita mun chia paite program ngai ting ting omnom le mangpha